Kiharo kia Nyahururu nikio kinyitite ugeni atongoria ya Laikipia, Minister Mwangi Kiunjuri, Senator John Kinyua, abunge Kate Waruguru na Patrick Mariro. Atongoria ya makiuga bururi ndurabatara ndereti ya ucenjia wa gatiba na makiria kuongerera iturwa cia utongoria. Sisi msimamo yetu ni moja. Hakuna referendum tunataka. Tumeamua ikikuja ni BBI tunasoma, ikikuja ni ugatuzi tunasoma, ikikuja ni punguza mzigo tunasoma. We are ready to think of anything that will be brought before us before we jump into it. Kamiti ya BBI no irathie na mbere kwandika riboti yayo thutha wa kũngania mawoni ma Akenya, nao apunguza mizigo no marathie na mbere kuhungura kaunti itiganite na gukoretwo na ngucanio cia ateti, amwe magikomithia BBI, angi magakomithia punguza mizigo, undu uria uracungiriria urugari bururi-ini. Na twauga tutigwika referendum ya gucariria andu ite kana ni ati andu aitu. We are ready to take all the challenges ahead of us. Andu aitu ithuĩ tugaikia kura kiria giguteithia andu aguko gwitu matura-ini. Kama italete barabara tutasupport. Kama italete pesa kwa vijana tutasupport. Kama italete maneno ya security tutasupport. Ataramu a maundu ma kiuteti marauga atongoria maranyita mbaru kana kuregana na mwena muna kumana na kiria mundu arongoreirie na haria arenda kwihocia mwerekera-ini wa githurano kia 2022. Kama referendum haikufanywa wakati wa 2017, hata kuanzia sasa mpaka 2022 there will be no referendum mpaka kale kadeni kalipwe. We shall look at inclusivity from all angles. Inclusivity in terms of leadership and also in terms of resource allocation and other things. Atongoria ya maheanite murugamo uyu hindi ya kuhe atwarithia makiria ma 1,200 aduthi marua ma barabara muciĩ-inĩ wa Nyahururu. Ukisikia jina unaweza kuchukulia. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Aya, unataka upande ule. Simon Kakue Mwangi, wewe tiani.